Ngiyabingelela bazalwane egameni likaJesu Kristu, umfundisi uSibiyana okhulumayo umntwana uNkulunkulu sindisiwe. This is part 2, sikhuluma the days of Noah, insuku zika Noah. This is part 2, part 1 siwenzile nje few minutes ago sawuqeda, siyaqhubeka no part 2. Ngiyacela ngabe uyasijoyina, uqala ngo part 1 because uzodideka lana. Sesiqhubeka kumele uqale eqaleni nje lento uyilandele kahle nje ngesineke. Siyazama ukuthi ama video angabe made kakhulu ukuze sikwazi ukwalandelela. Sibonge futhi nakubantu abavumela ukuthi si post ama video kuma platform abo. Siyabonga nje koLuvuno maningi ama group afethu, ama group akhona. Siyabonga nje ukuthi abazalwane basivumele ukuthi sisebenzise ama platforms abo. Siyabonga kakhulu. Amanye ama platform nje ngizama ukuthola amagama la. Maningi ama platform asifuna ukuthi siwasebenzise. Maningi ngendlela esimanga, but sibonge ku Evangelist Khilufalo, sibonge kusiqondiswa yizwi uJesu inkosi ihlangana noMakristo, masifundisana ngeBhayibheli makholwa. Sibonge nje kulama group lawo ukuthi sipost. Siyabonga kakhulu bafethu. God bless you ukuvumela ukuthi sikwazi ukufaka imfundiso. All right. Okay, so siyaqhubeka bazalwane. uNkulunkulu sasenathi usasigcinile ngisindisiwe umfundisi uSibiyelo, umntwana uNkulunkulu sindisiwe eMoy River. Okay. All right. Bese sichazile okuningi ku-part 1, siyaqhubeka ku-part 2. Okay. Sasho ukuthi sishilo ukuthi lapho silapha verse 2, Genesis chapter 6 verse 2, amadoda kaNkulunkulu abona amadodakazi abantu ukuthi mahle aziqokela abafazi phakathi kwabo. Okay. So le ngelosi lezi Genesis chapter 6 lezi lekuthiwa ke amadoda kaNkulunkulu ama-watchers ngesingisi zafika zazo corrupt namadodakazi abantu besimame. So kwahlangana ufuzo lento ngawona umuntu nofuzo lomuntu. Okay. So umuntu esomewamukela imbewu seed engasuki kumuntu ophelele. Umuntu ingelo sithatha isimo somuntu sechazileke lokho ku-part 1. So uma senjalo ufuzo lalomuntu esomelo selu-corrupt, selungcolile, selushintshile, asayena umuntu ophelele. You have to understand that. So fika lapho, siyabuya lapho ngoba iphuzu leli esohlala kulimpela. So into yenzeka, excuse me, le ngelosi lezi sisho ukuthi bezinolwazi. So ulwazi bezunalo zothatha mandulo kuNkulunkulu, yabona ulwazi ezinalo ngoba zaziphila emaphakadeni and yabo kwamanye ezweni likamoya in other realms, ezweni likamoya ezulwini. Okay, ngaba namazulu ayahluka nawo yabo kuningi. But asifuna ukujula kakhulu, want to keep this as simple as possible, ungagcine udideka. Okay. Asifuna ukukhuluma akusiza ukujula kodwa bese egcina ukuthola ukuqonda. That's why I want to keep it as simple as possible uzokwazi ukuthola ukuqonda kuphelele. So le ngelosi lezi zafundisa abantu izinto eziningi, zanikeza abantu ulwazi. Now ngizomunye abiza lo lwazi kuthiwa athi forbidden knowledge. Okay. Athi ulwazi leli elingekho emthethweni ukuthi umuntu alazi. Okay. Now I agree and I also disagree. Okay. Okay, ngizochaza ukuthi why sisaqhubeka ukuthi why ngithi ngiyavumelana ukuthi it is forbidden knowledge and it is also not forbidden knowledge. All right. Ukhumbule lo lwazi lo linikeza umuntu owile, umuntu omhlubikile uNkulunkulu, umuntu onemvelo manje yokona, umuntu manje olawula imvelo yesono. Okay, umhlubikile uNkulunkulu, ungasamfuni uNkulunkulu ngokwakhe. Okay, ongasanabudlelane noNkulunkulu ngoko lobo ubudlelane uAdam noEva bebenabo enkadeni bangakaweli, excuse me, esonweni. Okay. Now enye into le ngelosi lezi zafundisa abantu, ngizozama ukubala konke nje sithi kuphela kancane. Ingelosi zafundisa abantu indaba yezikhali. Okay. So yonke into eyisikhali la emhlabeni ingelosi zafundisa abantu izikhali. So one of the things ingelosi zafundisa abantu yini? Izikhali. Okay, write that down. Zafundisa abantu izikhali. Okay. Ingelosi zafundisa abantu izikhali ukuthi izikhali zenziwa kanjani. Okay, ukuthi izikhali zenziwa kanjani. So ngamagama ingelosi zayenza abantu ba discover lento esibiza ngensimbi.
metal. So ingaba sisafundisa abantu i-metal, lento esibiza ngesikhathi sizothiwa i-metallurgy. Mhlambe khona umuntu owayenza leyo degree ye-metallurgy, abantu abasebenza namamayini labo bakwazi ukuthi hayi le nsimbi lento nje, lena i-iron, lena i-copper, lena i-brass, lena lona loku umushisa nge-temperature thize iba kanje, ama-advantage alena iloku, ama-disadvantage alena iloku, lena ibiza inani eliphezulu, lena ibiza inani encane, lena singayisebenzisa umasakha, singayisebenzisa ukumisa insika, lena ayikho right ukumisa insika, lena yabo ibiza nge-metallurgy. So basebenzisa bafundisa abantu ukwenza izikhali, bafundisa abantu nangeinsimbi, so ukuthi kwenziwa kanjani ihawu elensimbi, kwenziwa kanjani inkemba, yenziwa kanjani yonke into lezikhali lezo. So umuntu uyabuza all right, hawu ku wrong nje lokho. Well, ngizothi umuthi hayi ke okay, ingelosi sifundisa abantu lezinto lezi ngenhloso yokuthi abantu bakhule ebubini, benze abantu basheshe bafike ekubhujisweni. Okay, so ingelosi sifundisa abantu lezinto lezi hayi ngenhloso enhle. You need to understand that. Okay, the intention was not good. Okay, so omunye uzothi lento lena intuthuko. Okay, and angeza be wrong, because angithi isikhali manje kuya depend, ngoba angithi uyakwazi ukusika anyanise endlini ngomese. Well, umese is a invention of noma is an introduction of ama-watchers, yabo. So kukhona okuhle ongakwenza ngezikhali, kuhle ungayivikela ngesikhali. Uma uhlasele wena uhlaselwe, uhlasele umuntu ophethe isikhali, nawe ngiyazi ukuthi mhlambe mhlawumbe kangiphikisa, kodwa mina angazi uyafisa ukuthi nawe ube nasikhathi sokuvikela. Amaphoyisa asebenzisa izikhali ukuvikela abantu. Okay, so izikhali za introduce ama-fallen angels. Okay, right, bambeke lento leso, so ichaza lento leso kubalekile abantu abaningi bafike badideke khona la, bafike belahleke khona. All right, so lapho ke vele umhlaba sekunezimpi nani uyayibona. Umhlaba abantu bathola imihlaba, zaqala abantu bayenda emhlabeni, zaqala ingxabano nani kuningi nje bese qala kwenzeka emhlabeni. Okay, so ingelosi zanikeza abantu ulwazi lokwenza kwezikhali. Okay, and then so njengoba ngiyasho, isikhali ngokwaso it can be a good thing, it can be a bad thing, depending ukuthi sisandeni sabani futhi wenzani ngaso isikhali. Umuhlaselo isilwane, isikhali sokuyivikela yinto enhle. Okay, umuhlaselo umuntu, uhlaselo uyi-victim, intombazane uyarechwa, isikhali into enhle engakuvikela. Okay, uma ufuna amaphoyisa kuye uzizwe uphephile uma afika nezikhali. Umese uyakwazi ukusebenzisa ukusika izikhali zonke lezo. Okay, so lo lwazi lafana ama-fallen angels, but bona ba-introduce ngenhloso ukuthi abantu bafuna babhubhe, basheshe bafinyelele ekubhujisweni. Okay, and futhi lento i-introducewa ngenhloso ukuthi abantu benze ukukhohlakala, but lezinto lezi sesibonile as time went by ukuthi singayisebenzisa ngendlela e-right engakhohlakele. Okay, so iBhayibheli lithini ngesikhali? Yabona mangithi ngihlolela ibhuku lika-Enoch, according to into elisho iBhayibheli, iBhayibheli liyakhuluma ngezikhali, alisho ukuthi isikhali isona, lithi kangalichithi igazi limsulwa. Liyaveza abantu baka-Israel baya empini bayisebenzisa izikhali. So iBhayibheli alisho ukuthi isikhali siyisono. So angeke ngithi ke isikhali siyisono ngoba sifike nama-fallen angels. Sengwrong lapho. iBhayibheli kumele libe isikhali, kumele sibe isono ngoba kusho izwi likaNkulunkulu. Khumbula ibhuku la-Enoch alikho ezwini likaNkulunkulu. So uma izwi likaNkulunkulu masiqala from Genesis to Revelation alisho ukuthi iBhayibheli isikhali siyisono. iBhayibheli lilawula ukusebenza kwesikhali, isikhali simele sisebenze kanjani. Uyayibona lonto leyo, then ke sizohamba ngalokho. Asingathi ngoba ama-fallen angels afike nesikhali then isikhali siyisono, so ukuthi siyisono. All right, ngingakithi sihlolela ibhuku lika-Enoch, sihlolela ibhuku lika-Enoch ngezwi likaNkulunkulu. Kumele uku-understand lokho. If you don't understand this, uzothatha ibhuku lika-Enoch as izwi likaNkulunkulu, uzongena enkingeni. All right,
Let me take an example number 2. Enye into eyafika nama-fallen angels afika neyibuko, ayintroduce lento sibiza ngeyibuko, so mirrors, iyibuko. Now masithi iyibuko kuhluka kabili. Kukhona isibuko lesokuthakatha lesi sebenzisa amathakathi asetshenziswa amathakathi kanjani setshenziswa amathakathi, for example noma setshenziswa ubuso bomnyama, ngibeke kanjani ngathi abathakathi ngithi ngoba sinotshesa abathakathi. Okay, for example mangabe ke let me just give an example. Okay, this is iqiniso lento story lesinto eyenzeka lena. Ngiyakhumbula ubaba wami ongizalayo, my biological father, okay, benevende Toyota iHilux lawa nje akudala, lawa amahle, be strong, good condition. So ngelinye ilanga siyenza shopping Maritzburg, imoto yantshontsho, okay, sisindisiwe lapha ekhaya, babazalwa basindisiwe, bengakasindiswa mina leso sikhathi leso, bengakamkhetha uJesu Nkosi umsindisi, okay. Imoto yantshontsho. So abantu uyazi ke abantu intshontsho imoto, hayi phela angithi asihlabele madlozi nani senze lutho. But hayi hambani niyohlola. Wathi wakhona umunye umama onesibuko, yabo. Kusibuko ke uzofika lapha, ufike kusibuko ke enze lezinto azenzayo ke, bese isibuko sizokuveza ukuthi ubani, uthi imoto intshontsho ubani, ulaphi, untshontshe kanjani, yabo. Isibuko. Lesibuko yini? Senziwe ngani? Sibiza kanjani? Amanzi. Kodwa amanzi la ufika khona ubuke into eyenzeka, isibuko sokhombisa something in the past, singakhombisa in the present. I doubt it can show you into the future, mhlambe a portion, mhlambe into encane nje, because Satan akakhulu i-future, yamhlula i-future Satan, specialize into eyenzekile nento eyenzeka manje. Okay, so so kwathiwa kuyo esibukweni, so isibuko in that sense sebenza indaba yokuthakatha. Bese khona lesibuko lesiko nasendlini lesi oyibuka kuso ukuthi hayi uright, akukho okusemehlweni, ucheck ukuthi uright lana, ucheck ukame lesibuko leso semotweni, ucheck usihlole before ujika, ucheck ukuthi ayikho imoto eqhamuka emva kwakho, uyacheck ukuthi ayikho imoto esemva kwakho, now uyakwazi ukuyichecka futhi lesibuko leso. So ama-watchers introduce iyibuko. So umbuzo wami uthi isibuko ngokwaso sinedemon, cha. Isibuko siyisono, cha. But indlela osebenzisa ngayo isibuko singasetshenziswa for ukuthakatha, for ukufeza intando kaSathane, yes. Isibuko singasiza futhi endlini, siyasiza, yes. Emotweni siyasiza, yes. Etoilet siyasiza, yes. So isibuko siyisono ngoba sa-introduce ama-watchers, cha. Othi yabona, this is my problem. This is one of the problems I have. No muntu othi ke umuntu ongakwazi ukubalansa ulwazi, ongakwazi obevele othola ulwazi olunje, anganasi isisekelo esi right ezweni kaNkulunkulu, because what hey ngoba isibuko safika nama-fallen nengelosi, ama-fallen angels, isibuko siyisona. IBhayibheli lakho likhona ivesi lithi isibuko siyisona, cha. Kukhona ukuthi umuntu angaze ayithande ngalendlela leyo, ukuthi uhlezi efuna ukuyibheka esibukweni, isibuko ukuyibona kwakhe esibukweni sekuyisithixo kuye, ubuhle sekuyisithixo kuye, and into ayisebenzisayo ukukhonza leso sithixo leso ukuyibuka esibukweni. Yes, ikhona into enjalo, of which umuntu angasizakala lo uNkulunkulu ngamoya ongcwele phakathi kuye, ngamtshela ukuthi enze njani, mhlawumbe athi kuwe avoid isibuko. Isibuko nje awusibuke, awumane ufuna awubuza umuntu ukuthi right lebusweni nokuthi uyoyibheka esibukweni, ngoba wena unenkinga ukuthi uyathanda ukubheka esibukweni, ukuyibuka esibukweni sokuyisithixo kuwe, yabo. Umoya ongcwele angakhuluma nomuntu kanjalo. So we need to understand that. Okay, so isibuko ngokwaso asisona isono. So but ama-fallen angels iwona introduce isibuko. And interesting, indaba yesibuko isebenza kakhulu embusweni wamanzi. Le mbuso sibuza ngombuso wamanzi, because imbuso iyahluka, ngobumnyama iyahluka. Ngithi khona umbuso losibiza ngomkhathi, the kingdom of the air, or the heavens, mangasho kanjalo. Bese khona the kingdom of the waters, sibiza ngombuso wamanzi, or the marine kingdom, or the water kingdom, angithi. So it's funny, wazi kancane ngalezi zinto lezi. Isibuko senziwa ngani? Ibuko senziwa ngesand, isihlabathi leso. That's how ibuko zenziwa ngale hlabathi leso. Okay, so yabona ukuthi yona ikhona lento yamanzi,
embisana nesibuko. Uyayibona leyo nto leyo ikhona, okay? So but isibuko ngokwaso is not demonic, it's not evil. Isibuko asinayo i-character, asinasimili isibuko ukuthi ngathi si demonic, but it depends ukuthi sibani osebenzisayo futhi ngayiphi inhloso. If isetshenziswa isangoma noma inyanga noma umbhuli whatever, then usebenzisa ngendlela wrong, in the demonic way. But isibuko futhi we have seen over time ukuthi si introduce ezinye indlela zokusebenzisa isibuko ezingenasono. So you have to stay balanced la. Okay, enye into futhi introducewa ama watchers, ukubhala ink ukubhala ink. So ukubhala, and it's funny mufunda check umlando emandulo, izinto eningi emandulo before kufika into okubhala ulwazi belidluliswa ngomlomo, ngokuxoxa abantu baxoxa le into iphinda baxoxa le lokukhulunywa nje ngokuthi kube nengxoxo kuhlalwe phansi kukhulunywe abantu banikeza ulwazi, abantu banikeza umlando, okay? But ke then ke lesikhathi sekwazi ukuthi excuse me khona into ekuthiwa ukubhala kwabese kwaba abantu baqala babhala phansi. So into yephepha nokubhala, fallen angels. Now again I think sinobambela ushino ngihamba ngawo. Ukubhala ink uyisono, unale verse liyasho iBhayibheli ukuthi ink uyisono, iphepha liyisono, cha alisho iBhayibheli. So but ke ama fallen angels are introduce i-technology noma i-invention eyo ink nokubhala kwafika nabo ngenhloso wrong, but ke sikusebenzisa ngendlela right. Naku siyakwazi ukubhala namhlanje, naku ngiyabhala la ngisakhuluma ngiyabhala ephepheni. Uyayibona lonto leyo, ukuze yabo siyabhala esikoleni, ngiyabhala emsebenzini, sibhala yonke indawo, nali pen lino ink. Le ink lo waqala introduce ama fallen angels, okay? All right, so maybe ama fallen angels bayathanda amakhosikazi awo, I don't know, awathanda to the point ukuthi babanikeze izinto ezizobathuthukisa, okay? Okay, ngithathe nami. And then enye into ke enziwa introduce ama fallen angels indaba yani yama herbs so impande imithi. Now again lana masithi impande nemithi, again we have to stay balanced lana ngoba abantu niyalithanda ihaba, hayi ihaba niyalithanda shem, niyathanda ukuba nehaba, masithi imithi nezimpande sichaza ukuthini. Now okay, imithi nezimpande, again imithi yonke ekhona emhlabeni idalwe uNkulunkulu, impande zonke ekhona emhlabeni zidalwe uNkulunkulu. Singadedeki nje lapho ke, abusana inkinga lapho, angazi ke ngizokusiza kanjani, but yonke into la, yonke into enembewu emhlabeni idalwe uNkulunkulu. Imithi ngikhuluma ngemvelo ke manje, ngikhuluma ngemvelo. So imithi ke siyayisebenzisa, ikhona kumuthi umkhuhlane mukhwehlela, eucalyptus, that is a natural plant edalwe uNkulunkulu. Eucalyptus yasiza mangabe ublockekile, eucalyptus ingakusiza mangabe unenkinga ethize emzimbeni, eucalyptus ingakusiza, icactus ingakusiza, umhlonyane ungakusiza. So kudalwe uNkulunkulu. Now but futhi there is also the demonic use of impande nemithi futhi lana kuba khona umoya okufundisa ukuthi okay, uma ufuna umuntu esimame akhishwe yisisu, isisu sichitheke, ngisho isisu sichitheke, hlanganisa lempande le nalempande le nalomuthi lo ngokwenali lingaka for isikhathi singaka kuze kube kanje, unikeza ama ingredients ukuthi umixa kanjani. That is the demonic use of izimpande, okay? Now ama watchers abafundisa kokubili, abafundisa ukuthi umuntu umegula mhlambe ke nifuna ephile engahlanisa lokhu nalokho, okay? And then umuntu ke ufuna ukubulala, ufuna ukwenza upoison, hlanganisa lokhu nalokho. Usehlanganiswa ini lokho kwadala uNkulunkulu. Maybe ke that is the lezinto ke lesithi masithi ke abanye abantu mabathi ke it is forbidden knowledge, so ke bakhuluma with the demonic use yalezi zinto lezi. So the demonic use yesibuko, forbidden knowledge, okay? The right use of isibuko, not forbidden knowledge. The right use of ukubhala,
as not forbidden knowledge, right? The wrong news ukuthakatha ngoba uyakwazi ukuthatha noma ukubhala phela. Uyakwazi ukuthatha noma ukubhala. Uyakwazi ukuthatha anti noma ukubhala uyakwazi ukuthakatha anti ufaka ubhale umuntu uthi ufuna ukwenza leni kumuntu uhamba uphose olwandle uhamba uphose ufaka ebhodleleni. That is forbidden knowledge. So ingelosi lezi amadodana kaNkulunkulu they bafundisa kokubili. You need to understand that, okay? So so even nomuntu nje ngoba nathi sabantu uNkulunkulu sinekezele lento le sibiza nge-creativity ukuhlakanipha, okay? Noma ulwazi ukuhamba nokuhlakanipha ukuthi nami ngathatha ngithi mhlambe ngazi ukuthi umuntu umushile la ngishile la ngishisa amanzi uma ngithatha iqembe elithize ngilibeka la liyapholisa livimbe infection isikhumba samasibile sibe right yabona masingeke sibe lesasimo lesiya. So lokho it can be information engayithola nje just ngoku-experimenta ngokuthatha ichance ngokuzama okunye futhi ngitholakala nangephutha uyayibo nangephutha thatha lokho faka lokho phuza lokho umuntu asizakale be right bese lento lolo lwazi lolo liyafundisa abanye abantu, okay? So yeah, into uNkulunkulu angayifuni ke is when sisebenzisa imithi nezimpande ngokombuso bomnyama ukulimasa noma umanipulator noma ukucontroller noma ukulawula abantu ukuthakatha basically because lento lo mangithi manipulation control ngithi domination yonke into le ngikhuluma ngokuthakatha yabo noma ukuthusa yabo abantu ukuthakatha konke lokho. So that is the forbidden side. Yingakho so uma sikhuluma ngalezi zinto lezi sithi ingelosi gave abantu forbidden knowledge, so sesikhuluma ngalezi zinto lezi ezi-negative that comes from lezi zinto lezi abayi-introduce njengoba sichazile ezinye zazo. So I hope you understand abazalwane. So anti yakhumbula nginayo ivideo, I've done a video before ngikhuluma ngamasiko nevangeli ngasho ukuthi ngasho and I've said and ngiyayiphinda lento ngamasibongo njengamanje ukugquma akusona isono. Ngiyengeza abazalwane nana ngizoyichaza kahle futhi ukuze umuntu ofuna ukungimisquote ufuna ukudideka adideke ngoba efuna hayi ngoba ingachazanga kahle angichaza. Ukugquma akusona isono, ukukhatha akusona isono. Nalaba abasho kanjani mina ngumzalwane ngisindisiwe angichatha ngigqumi ngiyafisa ukuthi manje asisho kanjalo ngimmise ngithi I mean uchaza ukuthini because all right why uma unomkhuhlane uyakwazi ukuthatha i-Vicks Vapor Rub maybe abanye ona lero lokho kuyo green inisam ngiyakhohlela igama kuyo green kunesivalo esimhlophe I think ngiyakwazi igama lento engishoyo. Uyathatha i-Vicks uyifake emanzini abilayo uthatha ingubo yakho uyivale bese i-Vicks iclearisha ama-air passages ivule ama-air passages ivula amaphaphu ukwazi ukuphefumula kangcono. Lolo lwazi i-Vicks is not demonic. I-Vicks is not demonic. Amanzi is not demonic. Yini it is medical knowledge. Uyivalile yakuvula i-Vicks akho demon lapha khomoya. It's just nje into yazi wonke umuntu ukuthi yakuvula lento le. It can even ungafaka nezinye izinto ukuthi babone inkinga esikhumba mhlawumbe nama pimples lento esibiza ngama pores ablockekile bese ufuna ukuthi avuleke ungagquma bese kulokho nje. Ukugquma lokho wrong of which abazalwane sobakhuluma ngako ngilo ukuthi ke uthathe uhambe uye esangomeni noma enyangeni nomthandazo uthole unikezwe umuthi bese kuthiwa ngalo muthi lo hamba ufike ugqume ngawo. Yiloko abasuke bakusho manje ke inkinga abantu ke uma bekhuluma izinto bakhuluma ngathi wonke umuntu abakhuluma naye unokuqonda okufanayo une understanding efanayo kanti akunjalo. Uma ngithi ngimzalana ngisagqumi umuntu athathe ukuthi sothi konke ukugquma ku wrong kanti kukhona lokhu oku demonic lokhu okuhamba nemimoya. Ngokuqala nje kwabona ukuthi thatha lento umuntu thatha enyangeni lo muthi ethu ufike ugqume ngawo uhamba nesiqalekiso ekhaya ngoba umyalo usuka kumoya into oyithathayo isuka emsamo uyayibona lento leyo nje ihamba nesiqalekiso lento but not that konke ukugquma ku wrong. So we need to understand that. We really need to understand that. Asikhulume ngokuthatha ke sibila ngichatha ukufaka ukupeta ngemuva. Ngumzalana ngisachatha okay naku nje ingane niyayichatha nje nikhathe ngama polish ngama sunlight nikhathe ngamanzi in
anisho lokho angithi. So uma sikhuluma sibokucacisa ukuthi sikhuluma ngani, ngisho nodokotela bayachatha mabe unenkinga mhlawumbe bacabanga ukuthi mhlawumbe unenkinga uyopha ngemuva noma mhlawumbe bacabanga ukuthi unomdlavuza lento esibiza ngecolon ngemuva ingxenye yamathumba akho lesegcineni ithumba amathumba omuntu ubude bawo is 3 meters. Masithatha amathumba omuntu siwahlukanise ngegaba zawo ubude bamathumba omuntu is 3 meters. So le ngxenye yokugcina ibiza ngecolon, okay, ibiza ngecolon, yeah, yeah, ngathi colon. So bese khona irectum la kuhlala khona unumber 2 angifuna ngisebenzele igama lelingeke kuhlala khona unumber 2. So mangabe unenkinga mhlawumbe uyopha noma mhlawumbe kunomdlavuzo osolakalayo noma unenkinga nje bafuna ukufaka ngepipe bazoqale bathi chatha mhlawumbe bangachatha bakuneze lento ngodokotela beza ngebarium enema. Barium enema into enokupeyida phakathi nayo uyakwazi ukuyipeyida nje impela emhlophe uyifake ngemuva bese izokukline uzohamba utoilet ukhiphe yonke into bese kuze amapipe abe clean, amathumba abe clean, irectum ibe clean, bese uyabakwazi ukuthi bakufaka ipipe necamera bese bayahlola ukuthi yonke into right, inkinga ikuphi. Oh naku kublockekile la, naku kunethumbu la, naku kunesilonda la, naku kunama ulcer la. Not demonic, kodwa uchathile. So uma sethi angisendisiwe angikhathe angigqumi soba thina ke sesikhulile ke siya understand chaza ukuthini, but abasanda kusindiswa noma abantu abangafundisekanga bangadideka ukuthi sichaza ukuthini. So lento ukuthi during COVID umhlonyane ungawusebenzisa abazali bebasawusebenzisa umhlonyane for bebezivikela from COVID noma bezilapha from COVID. There was nothing wrong bese ngeke isono lapho, but if uye sangomeni welanda into ke lapho kunesono ke lapho usuwenza iphuthe elikhulu ke usukhonza ithixo sokhonza abanye uNkulunkulu lapho ke awubi it's clear. Okay, so kukhona ulwazi lemithi neimpande that is not demonic, use nje natural nje engana demoni esuka from ulwazi labantu behlanganisa bestadisha imithi neimpande behlanganisa bebilisa bemixa abantu kungekho moya kungekho umsamo kungekho moya bafundisayo ebusuku fika uzobafundisa ebusuku bafundisa ngamaphupho just nje noNkulunkulu ngisho lezi zinto lezi zidalwe uNkulunkulu. So uNkulunkulu nazo uyazi ukusebenza kanjani. uNkulunkulu angamnikeza isampulu kumzalwane kuhlanganisa lokhu nalokho ube right, you understand, ngoba uNkulunkulu wedalile uNkulunkulu uzazi kangcono kunoSathaneke, but ke there is then the demonic use. So we need to sikwazi ukuhlukanisa. I hope it clear. Nangabe khona nombuzo soposta ke sizama ukumsiza. So it clear. So let us be careful ukuthi listen to sikhuluma kanjani. So bafundisa abantu ithele neimpande, right? Sichazile indaba yensimbi, right? And then enye into abafundisa abantu is witchcraft, ukuthakatha ngisenze ukuthakatha ukusobala nje, magic, witchcraft. Okay, lokho I think akukho la kukuhle iBhayibheli bese kuhle khona. iBhayibheli lithi usinengiso umuntu wenze leyo nto leyo usinengiso kuNkulunkulu. Okay, ukuthakatha lithi ungavuma ukuthakatha ukuthi aphile. Now le verse lelo ke kumele silitole futhi angamehla izulane esisha. uNkulunkulu umfela umthakathi, yes. Umthakathi angasindiswa, yes. Ubuthakathi kunamandla phezulu omzalwane, yes and no. Yes, makabe uneminyaka evuliwe empilweni yakho ukuthi ubuthakathi bukushayo phela esonweni, example ukufeba nezinye izinto, ufeba ubona ukuvama ukuba iyona into evula umnyango. Ubuthakathi bungakushaya lapho usindisiwe impela uhleli kanye noJesu ezulwini. So but mangabe ke uphila impilo eclean, ubuthakathi abunamandla phezulu kwakho, abunamandla. So it's a yes and no. So but uNkulunkulu uthi, so sengisho ukuthi abathakathi singakhuleka ukuthi basindiswe, singakhuleka ukuthi bafa, sikhuleka ukuthi uNkulunkulu basindiswe. We can't pray that with bafa under the New Testament. Under the Old Testament bekuthiwa ababulawe ngoba beyingekho indlela yokubahlenga umuntu masengene abanje lowo moya lowo, khona lowo moya lowo bekungasekho indlela yokumhlenga. So the only way ukuthi kusizakale isize noma umphakathi nakuze abanye abantu lo moya lo ungabangeni bekumele umthakathi abulawe ngoba belingekho igazi elinamandla ngokwanele ukuthi limhlenge. Now in the current
isikhathi siphela kuso manje kusivumelwano esisha umthakathi singaphezulu kwakhe singabazona sinamandla ngaphezulu kwabathakathi. Okay, I hope uyakhuleka futhi hayi ngokuthi positionally unamandla phezulu komthakathi ngokuba kuKristu, but there's also something kumele ube umuntu ukhuleke ne-fasting ngoba uzoshayeka khona bazoshayeka bathi hayi ngoba ngiKristu umuntu ebephile emanyaleni akakhuleki akafasta akizilutho ashayeke umthakathi angabukise ngaye bese kuthiwa hawu kanjani, kanti ke nezinto ezilawulayo lapho. Okay, awubese kuyezwakala, but ke into efuna ukuyiveza so umthakathi singakhuleka ukuthi lesikhuleka ukuthi asindise ukuthi awubona amandla kaNkulunkulu. Alright, so umthakathi ke leyo ke le magic biza nge-magic is one of the things le ama fallen angels iBhayibheli liyaveza kusobala ukuthi isinengiso kuyisona. So lokho ke ku wrong siyakuyeka asikuthinti ngoba iBhayibheli nalo lifakazile ukuthi lokho kuyisona kuyisinengiso. So magic, witchcraft asikuthinti. Okay, enye into ke introduce ama fallen angels la iBhayibheli lasiveza ukuthi asingakuthinti kuyisinengiso okwenzayo iAstrology. Okay, astrology. Now angihlukanise la kukhona into ekuthiwa iastronomy bese khona iAstrology. Yini umehluko? Astronomy is the study of the stars. Olenkanyisi lena injena ini isuka kuphi, yabona neminyaka emingaka isukelana isilana ini iastronomy le. Astrology ukubuka, ukufunda isikhathi, ukufunda ukwazi ikusasa ngokufunda ama stars and the moon and the planets. Ilapho sithola khona mina ame Taurus, mina ame Capricorn, mina ame Gemini, istar sami sithi namhlanje ngizoba nosuku olubi, istar sami sithi ngizothola imali. That is astrology. And the Bible says it is a forbidden practice. It is a abomination. Isinengiso yiqhilo phambi kukaNkulunkulu. So lokho ke nabo kwaletha ingelosi eyiwile ama watchers, fallen angels. So ku wrong 100%. There is no good side to lento lena ke I wrong. Okay, all right. Enye into eya introduce ama fallen angels I-abortion. Bafundisa ukuvala inzalo, bafundisa ukukhipha izisu. Now this one iBhayibheli libiza ngesinengiso. There is no positive side to it. iBhayibheli libiza ngokubulala, uchitha igazi lemsulwa. iBhayibheli libiza ngokudlulisa ingane yakho emlilweni. Bekuyindlela bekukhonza ngawe uNkulunkulu obiza ngoMoleki. Mufunda iBhayibheli lakho. So there is no good side to abortion kuyisinengiso, so go wrong. Okay, so there are so that was the forbidden knowledge. It's excited positive nge-abortion linesinengiso letha ukwehluleka kaNkulunkulu. Okay, naye into engihlezi ngisho futhi uma checka izizwe la kunama natural disasters khona, ama floods, ama hurricanes, ama tornadoes, ama earthquakes nani iBhayibheli lithini. One of the reasons kwenzeka lokho is because of isona se-abortion, because iBhayibheli yasembulela ukuthi igazi linephimbo, blood as a voice, liyakhuluma. So le gazi lengane lokuchithwa zibulawa ama-abortion clinic, zibulawa ngegama lamalungelo. Lelo gazi liyakhala uNkulunkulu, and uma inkomishi yegazi sigcwele uNkulunkulu kumele ahlulele. Yabo khona abantu bathi hayi ngoba uNkulunkulu uJesu wafela zonke izono uNkulunkulu akwazi ukwahlulela. Wrong, you are mistaken. Then I can give you ngakubalela izizwe manje khona isizwe la South Africa njengoba ngenzele audience South Africa ngise KZN. Kunesizwe nje esila mhlambe sisila eduze nje makhalwane bethu la KZN. Awuphela uthezi ikhukhula zingakenzeki. Kunamazwe aphesheya ngakubalela wona ukuthi hey kunamazwe phesheya la kuthakatha khona, la uthola khona ubuthakathi, la uthola khona ubuthakathi, la uthola khona kukhonza ezinye izithixo, la uthola khona iAbortion. Uzothola ukwehluleka kwaNkulunkulu, uzothola ipoverty,
uzothola ukwahlulela kukaNkulunkulu in terms of natural disasters. Check-a wena-ke, go to Google, check ama countries with the highest natural disasters emhlabeni. Ubese ucheck ukuthi kule mazwe lawe, ucheck one of two, ucheck ukuthi ukhonza muphi uNkulunkulu number 1. Ucheck ukuthi babamephi nokuthakatha. Ucheck ukuthi izinga lokuchitha igazi elimsulwa lihamba phi, abortion noma ukubulala imeda nje ihamba kanjani. You will be surprised usotholani lapho. Yeah. Futhi maybe a fourth one, ucheck ukuthi izinga labantu abakhubazekile kulelizwe lelo lithini. Yazi lento offensive manje ngoba phela manje kusho ukuthi iBhayibheli iqiniso phela manje lento ngisho iqiniso ukuthi ukwehluleka kaNkulunkulu. But-ke hlola, do your research, you'll be surprised into zoyithola. Okay, so abortion sengichazileke right. Nayi inkulu-ke kulensuku zethu-ke lensuku lezethu-ke ngoba hayi ngoba inkulu ngoba abantu-ke abakwazi ukuba sound. Enye into-ke, okay, enye into introduce ama fallen angels, ama cosmetics. Ama-fallen angels are introduce ama-cosmetics. Cosmetics isikhuluma ngani masithi ama-cosmetics? Let me specify. Ngifuna nje kuyibamba kahle, uyidonsa kahle la. Ngifuna ukunikeza yonke lento. Cosmetics sikhuluma ngani? Sikhuluma masithi cosmetics ukusihlobisa kwabantu, how to beautify. Sikhuluma ngani? Sikhuluma ngezinto zokupenda ubuso, coloring tinctures and precious stones. Okay, so the precious stones, must be precious stones, we're talking emerald. Yakhumbula esikoleni primary sasi former sports sasinala ama group lawo masihlukana ama group awu 4 bekhona I group siyahlukana nje from grade 1 kuya grade 7 khona abantu aba group emerald bese khona itshe elihle leli green libizi nani liphezulu bese khona abaku sapphire sapphire itshe lingathi limnyama bese khona abaku diamond. I-diamond siyalazi sonke ke diamond ke lingathi li colorless angithi bese khona abaku pearl, ipearl libovu ipearl abona khona amatshe khona amanye amatshe iBhayibheli lwabalayo futhi amanye amaningi siyazi negolide lifola lapho ke. So lento le inani yalezinto ubuhle balezinto abantu bafundiswa ubani ubani oba introduce leyo nto le it is what fallen angels, so precious stones ukuthi bayihlobise kanjani abantu. Okay, le abanye bazothi make up, bazofala igama lithi make up la lento engiyifundayo lana ayikho ke. Ukuthakatha besikhuluma ke ngama sikhulumela ukuthakatha. Okay, now umuntu uzothi ke again no bengila ngihamba slow, yazi ngigijima namhlanje nje ngihamba nje ngihamba slow. Umuntu athi ke okay ngoba ke athi uyabona i-makeup is demonic. Athi umuntu i-makeup eka Jezebel, i-makeup is demonic ngoba yafika nama fallen angels. All right, let's scrutinize leso statement leso. Angithi already muqale nami eqaleni le video iqale nami eqaleni I think ikhombisile forbidden knowledge, lokho uNkulunkulu angakufuni oku wrong ukusebenzisa izinto lezi ngendlela emelene nentando kaNkulunkulu ngendlela yombuso bomnyama. Okay, thakatha nani lezinto lezo. Okay, then ngaveza side elihle. I think ngivezile ngeyikhali, ngaveza ngokubhala, ngaveza ngemithi neimpande, ngaveza ngeinsimbi, ngaveza ngeyibuko. Manje sesikhuluma ngama cosmetics. Now uyabona selekama lithi cosmetics. Okay, i-cosmetic now seshilo la ukuthi izinto zokuhlobisa. So le ngelo sizathatha amadodakazi abantu, okay, zabafundisa, zabakuneza ulwazi. Okay, lo lwazi sasho can be used for positive or negative. Now I've already said ukuthi into ayisona isono ngoba i-introduced ama-fallen angels, iyisono ngoba iBhayibheli izwi kaNkulunkulu lithi iyisono. Ngasho ukuthi ngathi example we looked at i-astrology, ukufunda inkanyezi, ukufunda inyanga, ukufunda ama-planet, ukwazi ikusasa nayizolo nemanje umanipulate inhlanhla yomuntu.
wrong, demonic. iBhayibheli lakuvezela lokho ufunda uDeuteronomy, ufunda uLeviticus. Sasho ukuthi futhi le abortion iBhayibheli lavezela isinengiso kusobala leyo magic, ukuthakatha, charms, yonke lento le, it's demonic. Iloko iBhayibheli liyakufakazela. So those things 100% demonic. There is no good use. Ayikho white magic, ayikho into ekuthiwa white magic, ayikho into ekuthiwa white abortion, abortion right. Okay, iBhayibheli liyasivezela lokho. All right. So even like my cosmetics, so uma sithi into isinengiso noma isono noma ifile fallen angels, says si wrong kakhulu, because kuningi. Then uma you believe that, then ngiyacela angifuni ube umuntu othi I believe, but belief wakho awuna action, awuna follow through, awuna senzo ngokuthi ke uthi yonke into ifile fallen angels isono, so kumele iyekwe. Okay, ngizothi mina okay hayi sothi wena awusayisebenzisa ink, awusabhali. Kusho ukuthi wena awusasebenzisa isibuko endlini, awusebenzisa isibuko emotweni, awusebenzisa isibuko. Kusho ukuthi wena awusasebenzisa umese lo siya ngawo angenisi notamatisi endlini, awusasebenzisa, because all of those things are traced back to the fallen angels. That's how they were introduced to mankind. So ingakho ngithi ke siyahlukanisa the forbidden use and then the right use, because lezo zinto lezo iBhayibheli zange zisho ukuthi ku wrong ngokuyibala kwazo one by one. Angifuni ukufaka zonke ku one group ngithi zonke they are demonic, because the Bible does not reveal that. iBhayibheli le Bible yasitshela abortion is demonic, abortion is worship of Molech, abortion is names. It's clear, no argument there. Bese iBhayibheli liyasivezela ukufunda inkanyezi, stargazers, it's demonic. Angazi msatholana bazalwane. Now cosmetics naye ngoba ke kakhulu lesi wesiphila kuzo, uma ubunganasisekelo esiqondile awunako ukuqonda, you will make this mistake. Cosmetics oqala lamatshe lawo hayi ngizoyimela futhi. Pearls, diamonds, sapphires, emeralds, gold, silver, brass, copper, zadalwa uNkulunkulu. They are there. Zikhona ezulwini, zikhona namhlabeni. They are there. And iBhayibheli azivezi ukuthi ziyisono ngokwazo. Now kungenzeka umuntu agcine ezikhonza, ezithanda ukudlula uNkulunkulu, zibe yisithixo kuye, then it becomes a sin unto that person. Simple. iBhayibheli yasilula kanjani iBhayibheli ezathanda ukucomplicate. Angeke ngithi igolide liyisono ngamele ngoba uNkulunkulu eGibhithe wathi bephuma abantu bakwaIsrael bathi qelani umufundo Exodus uthi qelani yonke into egolide kubo abaseGibhithe, ama bracelets. Let's maybe let me look for that verse ngilivule just for the sake of labo abalokhanje. Labo ababoye bathanda ukuphikisa noma ngamele ukuphikisa bangafuni. Yeah, Exodus chapter 11 verse 2. Exodus chapter 11 verse 2. Exodus chapter 11 verse 2. Let's go. Exodus 11 verse 2. So, okay, let's go. Ngakho ke tshela abantu ukuthi yilowo nalowo wesilisa makacele kumakhono wakhe nabesifazane abesilisa. So abantu besilisa abacele, so nabantu besifazane babacele kumakhelwane wakhe, nabesifazane bacele kumakhelwane babo izimpahla zesiliva negolide. uSimakade wabenzela umusa abantu phambi kwabaseGibhithe. Ngaphezulu kwalokho uMose uqobo wayindoda eqavile. Okay, angikho lapho. Okay, so uthi uNkulunkulu babacele, so and babanikeze impela sorry, Exodus 3:22. Exodus 3:22. Same book, sibele move. Exodus 3:22. Ngiqale phambili. Exodus 3:22. Let's go. Naso Exodus 3:22. Kodwa yilona lo wesifazane uyocela, wesifazane njalo
So maka bengiqala indaba yegolide mangiqala lapha ku Timotheo uqala chapter 2 verse 9 ngingaqalanga la izogejeka somewhere because already manje umuntu ofundelana uzothi hawu kanjani kuthiwa igolide liyisono inani lapha yana umuntu esifazana ngalifaki abonkulunkulu lana athe abalicele yilo ngiyafunda Exodus 3:22 kodwa yilona lo wesifazana uyocela kumakhelwane wakhe nakuye ogogobele emzini wakhe izinto zesiliva ezegolide nezingubo zokugqoka niyogqokisa amadodana namadodakazi enu nibaphange kanjalo abaseGibhithe. So uNkulunkulu uthi baphangene baseGibhithe, baphangene yini funani kubo isiliva negolide nezimpahla. So igolide, it's a natural stone, natural. Akekho umuntu okwazi ukwenza igolide. Igolide siyalithola bese siyalisebenzisa ukwenza lokho ufuna ukwenza. Nesiliva kanjalo, diamonds usiyalithola senze lokho ufuna ukwenza ngalo. So lezinto leso umuthi isiliva li demonic, igolide li demonic, you are not correct. Ngoba iBhayibheli yasivezela na uNkulunkulu uthi balicele futhi balifaka baligqoka. Now lana ke uNkulunkulu eyikhoza khona indaba yakhona is where bemhlaka bemhlubukela uNkulunkulu bakhonza ezinye ithixo not baphenduke babese ke bazi baqhubeke bafake lezi zinto lezi uNkulunkulu ababusise ngazo igolide nesiliva bese beyifake ngazo bayihlobise ukuhlobisa kwabo it's a form of ukuyifihla phambi kaNkulunkulu. Babalekela indaba yokuguquka nokuphenduka ngokweqiniso but bayifihle ngokuzenza babe bahle ngaphandle libi ngaphakathi labo lilibi. Then uNkulunkulu lapho uthi khulumani khumula legolide nesiliva, not that kube kuyisole, because uma bayophanga ezinye izizwe even aseKhanani there were times athi igolide nesiliva niliyeke liqalekisiwe ningalithinti. Uma liqalisiwe lichaza ukuthini linikelwe kuma altar nemsamo yaseKhanani, and there were times la belithatha khona belithatha even noAbraham iBhayibheli lithi was rich in silver and gold. So ngizama ukuveza lento ukuthi siyadinga ibalance. By the time uzoshumela ngegolide nesiliva kudinga uhlolo lonke amavesi ekhuluma ngegolide nesiliva. Nalo 1 Timothy chapter 2 verse 9 unomongo bazalwane. Ufithi abantu abaningi abanendaba nomongo. Hayi ubheka ukuthi umongo wevesi awubalekile. Bavele thatha ivesi njengoba balinjalo bangahlolisisanga ivesi bangazange bayenze i-study ngevesi bathi ukuthi umongo uthini. I've explained umongo wa 1 Timothy 2 verse 9 but abantu ke ngenxa ukuthi ke babambe lento bayibambileke noma usuzama ukubachazela bavula amehlo ukuthi no umongo leli verse is 1 2 3 4 abanendaba but kunomongo la. So uma ngithi i-makeup ayisona isona ngikuthatha la because I understand i-makeup in itself into yokuyihlobisa even bazalwane to get technical i-lotion body lotion uyigcobelana i-body lotion awuyidobhi yenze umuntu awuyidobhi i-body lotion iyakusiza ivikela isikhumba sakho ukuthi singabi dry, iyasmoisturize isikhumba sakho yenza status esikhumbeni ezigcina isikhumba si right. But ke uma ngithi i-body lotion is to beautify isuka la khona uzongiphikisa athi ayisuki lana ngithi no ifola under makeup na i-body lotion khona uzophikisa athi ayifola under lapho. No, ziyahluka phela izinto but zonke zisuka endaweni eyodwa zinomsuka zinomlando osuka endaweni eyodwa. So they all comes back to this thing, the thing of beautifying. So makeup is demonic. No, it's not demonic. Can it be used in a demonic way? It can be used in a demonic way. Can it be used in idolatry? As a stick. It can be used as a stick. But yona itself is demonic. Yona yafika na Jezebel. Jezebel besebenzisa yebo. Abantu abamahosha bayasebenzisa yebo. Abantu abangabona amahosha bayasebenzisa yebo. Bayasebenzisa ngendlela ehlukile nangenhloso ehlukile. So lento ukuthi umuntu asebenzisa makeup uyisifebe, umuntu osebenzisa makeup uJezebel, that is inhlamba lekusukuthuka abantu ngoba wena awunako ukuqonda kweswi okuphelele. Unama lento ebizwa ngama biased, unolwazi olungaphelele and hence kodwa unesibindi, unolwazi ongaphelele kodwa unesibindi. Bahlupha lapho labantu abanganalwazi oluphelele ibona bavuma ube nesibindi most of the time. Bakhulume ignorantly so. But siya understand sibabekezelela abanye shem. So i-makeup in itself is not demonic.
ngoba ifike nama-fallen angels. If it is makeup is demonic, then yonke into efike nama-fallen angels is demonic. Ayekuyeke yonke into, kungayekwe i-makeup kuphela, akuyekwe even neyibuko, kuyekwe neyimpande. Ungasawuthenga umuthi wokukhwehlela, uma une-flu, you cannot buy into umuthi wokukhwehlela because uneyimpande. Awusabantu wena usahlukanisa ukuthi forbidden knowledge and the right use of knowledge. Uthi konke kuyafana mafike nama-fallen angels, kwenene kuyeke konke. It's that simple. Asikwazi ukuba hypocritical, sibe ne-double standard, sisisho into yodwa lana but into esiyishoyo siphinde singayimeli. So isimple nje bazalwane, isimple ngendlela eyisimanga, isimple ngendlela eyisimanga, isimple ngendlela eyisimanga. All right. So okay, then the last thing into the sama-fallen angels, iyona ibalekile ke lena kakhulu, and iyona lena yenza ukuthi uNkulunkulu abhubhise umhlaba ngesikhathi sikaNoah. Iyona into le futhi eyenza ukuthi umhlaba uphinde ubhujiswe ngomlilo kulesikhathi siphila kuso. This is it lengizoyichaza manje ke. Lokho okunye sikuveze lokubi ke, but sabe sisaveza lokhu ke okungasetshenziswa ngendlela e-right nendlela e-wrong. So nana njengamanje sinaloku okwafika nama-fallen angels oku-wrong 100%, okubi okuyisinengiso okuyisona. Sinaleyo category leyo. Then sinale category yaloku okungasetshenziswa ngendlela embi, okuphinde futhi kungasetshenziswa ngendlela enhle. Okay? Then manje ke this one lengizoyiveza manje ingasetshenziswa ngendlela enhle nangendlela embi. But ke ngenxa ukuthi isetshenziswa ngendlela embi ngesikhathi sokugcina more ngendlela embi. It's one of the reasons futhi enza ukuthi uNkulunkulu abhubhise umhlaba. Okay, angichaza. One of the things futhi, so ukwakha, even nokwakha, maybe let me even before I get to this final point, even nokwakha izinto, amabhilidi amakhulu amade, ukuthi kuhlanzwa kanjani izinto, uhlanzwa kanjani isihlabathi, uhlanzwa kanjani wenzo cement and kwafika nama-fallen angels. So buildings, in fact, into le amabhilidi lawa aseGibhithe la kubiza ngama-pyramids lawa amade ayi-triangle, that kusukane kuma-fallen angels. Because umuhlole abantu bekade bephila emandulo, they could not abantu baseGibhithe emandulo, they could not have made lezi zinto leziya bengenayo i-technology esinayo namhlanje. So ichaza kanja, ichazani leyo nto leyo. They had assistance from izinto ezingasuki lamhlabeni. So ilama fallen angels ke la sikhuluma ngawo. Okay, so you have to understand that. All right, asichazelena ke, asichazele, then ngizoyivala le video le bese ngenza part 3. Looks like part 3 ukhona ngoba kumele ngichaze. I have to explain something la ngiyibuyise ngesikhathi sethu uzobona ukuthi relevant lezi zinto relevant kanjani ngesikhathi sethu. Okay, all right, let's explain. Leyo gcina ke ama-fallen angels afundisa abantu, mhlawumbe le list amayiphelele shem, just list amayiphelele yabo. Ogcina ama-fallen angels afika nakafundisa abantu is indaba ye-genetics. So i-genetic manipulation, kazokuthini manje ke genetic manipulation, abanye bazothi splicing, genetic splicing. Okay, yini sikhuluma ngayo? Okay, ama-fallen angels ayiphethe technology bafethu, ayiphethe technology. In fact abanye balelokho lokuthi i-technology yakudala was more than technology esinayo manje, because even into yama-phone, if uya eGibhithe uchecka ungena ngaphakathi kwama-pyramids, uchecka ithombe lezi beyibhale edongweni lezi eGibhithe ebizwa ngama-hieroglyphs. You will find ithombe zama-cellphone lapho, you will find ithombe zama-aeroplane. So uzibuza abantu balesa sikhathi lesiya bayathatha izithombe zama-aeroplane, bayathatha izithombe zama-cellphone. So that's why abanye bathi i-technology into yama-cellphone nama-aeroplane yonke into akudala bekukhona emandulo. They were there, the fallen angels introduced zonke lezi zinto lezi. Okay, so again so ifoni demonic. Oh Nkosi, akwena manje ubuka intshomelo ngefoni, akwena okwazi ukufunda iBhayibheli ngefoni, akwena okwazi ukucommunicate nomndeni wakho ngefoni. So how is a phone demonic?
Akona ubuka ipornography ngefone. So ubani ubuka ipornography? Wena usebenzisana ifone. So how is the phone demonic? Inhliziyo yakho enokhohlakala nesono ngokuthi ukwenza usebenzisa ifone ngendlela wrong. So the phone is not demonic. Technology is not demonic. It is your wrong use of technology to fulfill sin wrong. Let it be clear. Into enzima lapho kodwa Nkosi. Umuntu omnyama. Genetic manipulation asichaze. Khuluma ngani ithini ke lento? Sikhuluma ngokuhlanganisa kofuzo kwezinto ezahlukahlukene, okay? Now, sikhuluma ngani so okay. Ukuhlanganisa kofuzo ngendlela ehlukahlukene, kuthatha ufuzo mhlambe asithathe ufuzo elomuntu sibese sihlanganisa nofuzo elwembuzi bese lapho sizozala into sizokhipha into a half umuntu izoba nezici zomuntu bese ithi half imbuzi, okay? Mhlambe ikhanda kube lo muntu umzimba wembuzi, mhlambe kube umzimba womuntu ikhanda libe elembuzi. You understand? Okay? So noma sithathe ufish sihlala emanzini ufuzo laso leso sithande leso siphinde if ufuzo lo fish sohlanganisa nofuzo lo muntu bese kuphuma umuntu that is half fish that is half umuntu. Mhlambe ngaphansi umfish ngaphezulu umuntu ngaphansi umuntu ngaphezulu fish. Anti niyayazi inkosazana. If you've ever wondered ukuthi inkosazana ivelaphi, inkosazana ivelaphi, this is where you get it ke manje ke. Lana ke lana ama fallen angels afundisa abantu ukuthi ufuzo ukuthi ima genes ijule indaba yama genes because kumele ukwazi ukungena lecture komuntu uthathe igazi lomuntu ukwazi ukuhlukanisa igazi lakhe kuma cells ungene phakathi udonse bese uthatha lokunalana under a controlled environment, controlled temperature, yonke into bese uyahlanganisa bese lento uyayi-incubate uyayibeka endaweni ethize noma uyayitshala phakathi esibelethweni sesaleso swane leso noma phakathi esibelethweni somuntu bese kuzozalwa leso swane leso ke esisixube both the characteristics. You can take inyoni uhlanganise no fish, you can take inyoni uhlanganise nomuntu. Anything is possible with genetic manipulation. Anything is possible. Eyona ke into lena enze ukuthi uNkulunkulu abhubhiseke umhlaba lana inyama yonke ibisingcolile. Inyama yonke ibisinjani? Ibisingcolile. Uchaza ukuthini sibili? I am saying to you, amafole angels sibingelele mfundisi lapha Khumalo sebankulu kusijoyina mfundisi sebankulu. Uthini mfundisi? I'm saying to you ukuthi ama-fallen angels afundisa abantu ukuhlanganisa ufuzo. So kwaba khona izilwane ezixube ufuzo. So uNkulunkulu angayidalanga kwaba khona abantu abasenofuzo futhi leyilwane phakathi kubo. Okay? So khona umuntu manje half ihashi half umuntu ihashi umzimba wehashi ikhanda lomuntu. Angazi bazalwane ukuthi abanye abantu abasibuka la ukuthi iminyaka yini ithini. But mina I remember very well, mhlambe abanye bazongifakazela aba over 30, mhlambe maybe over 25, mhlambe ngifakazela abanye depending ukuthi buyibuka kangakanani TV. TV bekhona ishow bazalwane ekubizwa ngo Hercules. Bekukhona ishow ebizwa ngoZina. Khona le show bathi uZina bafuthi kwaba khona isikhathi la kuhlanganiswa khona uHercules noZina, uPrincess Zina. Kuleso story leso bekhona into nje emangazayo. Yazi one of the things enzo le story siyithanda sibe mangazi bewuthola lapho le story kunembuzi enekhanda umuntu imbuzi ikhanda lembuzi umzimba womuntu. Uthole ukuthi kunemuntu onomzimba wehashi kodwa ikhanda lomuntu uphethe isikhanda uphethe inkemba kodwa umuntu uyabona uyakhuluma kodwa umzimba wehashi. Uthole ukuthi kune fish inkosazana noma inkosana efish inkosana imerman. There's a mermaid inkosazana then a merman la ngaphansi ifish ngaphezulu umuntu wesilisa. Bottom half ufish, top half umuntu wesilisa. Uzibuze lapha lezinto lezi bayithathaphi. Ubone kunenyoni inenyoni enemzimba womuntu, makunomuntu oneimpiko. Umuntu oneimpiko okwazi ungidisa.
Uzibuse ukuthi lezi zinto bayithatha. And if you ever want that, isuka la. Isuka la impela, isuka la impela. Isuka la impela. Isuka la impela. Isuka la. So, sengi-introduce-leke yonke lento. Right, siya part 3. Hopefully God help me. Part 3 part yokugcina. Ngiphushe kube part yokugcina. Let me see. Ngicela uku-enda lo part 2 bazalwane khona ingazoba into kakhulu. Ngiya ku part 3 njengamanje. I think 45 minutes usuphelile. Ngiya ku part 3. And then sichaze silihlanganise kahle yonke lento siyivale. Amen. Ngiyabonga kakhulu mfundisi kumele ukusijoyina. Amen. Ngicela nisijoyine part 3 bazalwane. Amen. God bless you.